Inibingelela kuphi nakho lokufinya kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezo sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Organize ukukhuluma mhlawumbe bengakuhle ukuthi sihlale phansi ukuze sikwazi ukubonana sonke bese siyakhuluma. Uyavumela Yabula lufani hayihlala phansi Yabula lufani hayihlala phansi Icala lenduna lothethwa ubani Icala lenduna lothethwa ubani Umtezeko